إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور حول الدعاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo e yettude o hanaɗo yettede ɗum ko Allah du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmi alqiyama. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu kala yewtere konngol ngol mi yewti ɗo hara ko sabi makko, sabi Allah mi yewtiri. yo Allah waɗu on ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe naftora. yo Allah hawrindilan ko yaadi e deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on. kala ko nanɗon nga yaadi e deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on ƴetti e gollitiron. kala ko lundi ɗum ɗon haray wattoye ka ñooge inchallah. jente moƴƴa yewtereji hino ara ɗo gollitiren makuji nelaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam e ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali kon. en taway piihoy bu hino ton hino sattani en mano maapini en ko angal taskagol gokkunni tun sina ɗum heɓay nafoore muɗum. yewtere annen ko yiiloto ko fi du'a, toragol Allah. kombo ha natorede ko sanga hombo torete ko honɗum hatta sa torike kadi Allah jaabinanama. yo toro Allah yo Allah hawrindinan e sawaba. adi en natande ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis mo a wattanta hakkille muɗum wo ala wo e julɓe ɗiɗo ɓe fotta e hoore laawol mo be maɓɓe fontana oya jungo inna assalamu aleykum, oya rutta salamu inna wa aleykumussalam, wo ko tongi bakkatuji maɓɓe ɗen ɗiɗo yaafede ko juuɗe maɓɓe nden ɗiɗo sertude. mi fotta min assalamu aleykum inna wa aleykumussalam, salmodiren ndaaridiren hara mo be no hudditani oya ɓernden hudditani oya yeeso. wo bakkatuji mon ɗen juuɗe ɗen seedugol ɗon haray mo be mon seedi e bakkatu. ɓihun newi kon ko a wattanta hakkille mum. no woodi no woɓɓe son fotti eniɓe assalamu aleykum mbina ko joni ni wayrindirde. sa inni goɗɗo assalamu aleykum ina mari baraji 10. sa innimo assalamu aleykum wa rahmatullah ɗo mari baraji 20. sa innimo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu baraji 30. sabu ɗum ɗon pet haysi ko wirngal ɗo woni hakkundeji moɗon ma leggal heedi hakkundeji moɗon ma o yehiɗa o ari
aynitimo kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu hara allah windani o ndimbaraji ɗon kadi ka moƴƴere heɓoto hara iddari boyi a finari dawɗa a hebbinayi ɗon compte ma on hara na boyi woni ko ittuɗa hara wata goto innu minen min ronki assalamu aleykum ko wiyete assalam ko kisiye salam noon ko inde jeeyaɗe inde allah subhanahu wa taala afsu salama baynakum qala annabi sallllahu alayhi wa sallam ala adullukum ala cheyin ida faaltumu tahababtum afsu salama baynakum nelaɗo maaki ene on accata mi yeeto on hunde si on waɗi nden hunde ɗon on yiɗidiray giggol wonay hakkundeji moɗon sabaɓe ni yeeto men nelaɗo maaki wo sakite salminago hakkundeji moɗon sa ƴetti téléphone ma a noddi goɗɗo ko ɓay andige fi makko amijige fi makko sa hiwrike goɗɗo ko ɓay hara hiɗa yiɗimo sa immike a yehi ka goɗɗo ko ɓay hiɗa yiɗimo ko watta giggol hakkundeji yimɓe fof ko tawi ɓe sakiti salminago hakkundeji maɓɓe na ɗum ɗo woni yewtere men nde fa mawdou kalimati ayuha l ahibba yadour hawla du'a yaqulu subhanahu wa taala wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum haza wa'dun min arrahmani rrahim annaka iza da'awtahu huwa sayastajibu lak jomi mon daali wo torela min allah mi jaabinanayi on ko honɗum tongata allah jaabingol du'a on ko a torade mo ko allah fodi en inna allaha la yukhlifu lmi'ad allah kanko o firtata fodore wa qala daali rabbukum joomi moɗon udu'uni torela min allah astajibu lakum mi jaabinanayi on o fodi en na enen landimo o fodu en jonnon ko honɗum haɗi waɗen ɗum ɗon toroɗen mo pellet sa torike mo o jaabinante kadi allah subhanahu wa taala on o daari e aya goo wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib si jeyaɓe am ɓe landikema fi am min muhammad innu min miɗo ɓattiɓe fa inni qaribun miɗo ɓatti bani adama o ujibu miɗo jaabina honɗum mi jaabinta da'awata da torare on toriɗo so o toraki noon wala ko mi jaabinanamo ujibu da'awata da'i iza da'ani miɗo jaabina torare on toriɗo si tawi tun o tori kelam tampiren torare probléme meɗen en ko honɗum ko en torotako se landige joni enen ɓe wonɓe ka juulirde ɗo mo ɓe wowla hakkunde mum e allah e kala wonɓe daarude en kadi ha hande ko hombo fonti juuɗe mum tori allah leere goto haram continue ma leere ɗiɗi ma leere tati ara o ronki ko hombo tori allah ñande be ñande leere tati e nder yontere minnata ala kono harayno metti fi ko hombo tori allah ñande be ñande leere tati e nder lewru minnata ala kono noon ɗuuɗa ko hombo tori allah ñande be ñande leere tati e nder hitande minata ala kono harayno fanɗi annabaɓe ɓen ɓe anduɗen ɓen ko kamɓe ɓuri moƴƴude e ko taga kon fof annabajo goto annabi moussa alayhi salam o torina allah 40 sana duuɓi 40 mo torade hunde wotere o haɓari o siccari o heñaki o inni allah mi torikema halku fir'auna halka jawle makko e kala ko yutiri ɓawo makko allah inni mi nani ko toriɗa kon fastaqima joni ñiiɓu tun e ɗum ɗon e tora gongol ko min andi ko leere hombo waɗata e ko honno mi waɗirta e ko hombo e hombo woni ko mi halkata wonde hiɗa toro hara ko toriɗa kon si allah jaabiniri noon moƴƴanama ɓay himo yiɗuma o jonnama ko andi kon hino moƴƴanma misal annabi moussa ko torino ko yo allah halku fir'auna halka leydi makko ndi ɗum ko misra galleji makko e jawle makko fopp yo halku allah ini mi nani allah waɗirano noon ɓaawo duuɓi 40 allah addi noon ko annabi moussa faalana kon taynano faalirano noon kono allah faalirano eno yiɗiri noon eno moƴƴinari noon annabi moussa ko honɗum allah waɗi annabi moussa aru prouvé ki firawna seytini firawna mooɓi konu mum fopp e nder leydi misra o inni jokken ɓe kala gomɗi ɓe ande nangen fopp waren hande
annabi Musa yimɓe bani israila seeɗaɓe ɓe dogi ɓe yalti. Firawna mooɓi doole muɗum ɗen fop jokkitimo. ɓe yehi haa ɓe hewtoyi ka maayo. Allah inni maayo ngo ngoyo o fecco ngo fecci. Yimɓe annabi Musa ɓen e Musa ɓe lumbi sakkitiiɗo on ka yimɓe annabi Musa ka o ƴewata ɗon, sakkitiiɗo on ka yimɓe Firawna hino ukkaade. ɓe fof maɓɓe Allah halkiɓe ɗon. ko fiyu ɗum Allah waɗanno ɗum ɗo. Imagine si ɓeeɗo fof Allah halkuno ɓe nder leydi Misra, fureeji ɗin waraynoɓe ɓe watano surude ɗum ɗo fof. Allah yaltinimo noon ka galleji, acci ɗon galle ɗen, acci ɗon jawle ɗen, o bonnari galleji ɗin, o bonnari leydi ndin, o bonnari kadi ko honɗum kadi jawle ɗen e leydi ndin e galleji ɗin. o son jaariɓe kadi fi e surrugol ɓeɗo fof si ɓe halkanoma, o moɓe fof o ukkoyɓe ka maayo, ɓe maayi toon, o surriɓe toon kadi o hoynani annabi Musa e yimɓe muɗum. ko honɗum faala yiwde wonde hiɗa toro goɗɗum ɗon inna Allah jaabinana Allah hara ɗum ɗon moƴƴanama ko ya accitumo ko allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tarda. Allah hawrindinan konko yiɗuɗa hara yiɗa yarli kan no welama. annabi Musa ɓayɓe halkama. anna inni ya Musa ɗon joni noon artuka galleji hande kan linanzura kayfa ta'malun. onon kadi noon arte wonton ɗo mi ndaara onon kadi ko honno gollirton. joni mi halki Firawna o yeyi, onon kadi are hotton ka galleji, ƴetton jawle maɓɓe ɗen, hoɗon piiji ɗin fopp hande kadi min ndaara onon kadi ko honno gerdoton. nayi on tigi heño. Allah si o fodi inna allaha la yukhlifu lmiyad, o furtata fodore ko fodi kon. koko wiyete du'a, qala nabi sallallahu alayhi wa sallam addu'au huwa al ibada, akhrajahu tirmizi. nelaɗo sallah sallam maki wo toragol Allah ko ɗum tigi woni dewal ngal. e riwaya goɓe maki wo addu'au mukhul ibada, wo toragol Allah ko ɗum woni ngandi dewal ngal. neɗɗo mo torota ko Allah o tawama e mawnintiniɓe ɓen. neɗɗo so torota ko Allah o naatoya yiite jahannama hara ko jasuɗo. inna allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. o an ibadati ɗon ko an du'a'i, mawnintiniɗo e toragol, o naata yiite jahannama hara ko jasuɗo ko hoytuɗo. bani adama ko yo toro, ko ya gollu gollal ngal no Allah wiiri noon e nelaɗo makko ha gasa, fewtamo inna Allah mi torike ma noon jaɓana. wona fi hollugol tum sa golli Allah ƴetti a gollay ha gayna toroɗamo noon kadi hande kadi no yo jaɓane. ko simo faala o jaɓa, so saliki ala landitotoɗomo, so jaɓi kadi ala landitoɗomo ko fiyonnu ko jaɓani, so jaɓari ala landitoɗomo ko fiyonnu kadi o jaɓa. ko fa'alul lima yurid, ko faala o watta, himo gaynani hoore makko. amma ene luttuɓe fof goto gaynana hoore mum. joni ɗum ɓay en gaynana hoore meɗen ko yen fewtu on gaynanɗo hoore mum, toroɗenmo yo jaɓan en ko wonɗenmo e rewde kon. no tawa e dewal addu'a, toragol bani adama no hani torade Allah. wa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam afdalul ibada ala sighati tafdil, afdalul ibada addu'a. wo ko ɓuri moƴƴude kon e dewe ɗen fopp kadi ko toragol Allah. andi toragol Allah ko hollugol Allah an ko a maccuɗo makko, ko ya hollu Allah hunde a gaynana hoore ma, ko ya hollu Allah mapunde ma e sonja ma e lorna ko jogiɗa. hollamo ala wawɗo ma ittande ɗum ɗo si wona kanko Allah. Allah ittanan ko ɗum welata Allah. Allah ko mawnintiniɗo, himo yoni noon kadi ka o mawnintino fi honnum ala hay e hunde ko ronkani hoore makko. amma ene luttuɓe fof kala mawnintiniɗo o naato e yiite jahannama. joni noon Allah subahana taala ko ya hollumo ɗum ɗon, si yehi ha fof ronki an hollamo ko gaynta ɗum ɗo kanko subhanahu wa taala, ko ɗum welata Allah. annabi Musa nde warno yimɓe makko ɓen ha ɓe hewti ka maayo, yimɓe makko ɓen inni inna la mudrakun. ha Musa ɗo dey en hewtitama, hino maayo ngo yeeso, hino Firawna ɓaawo, ɗo pellet feere go wala en hewtitama ɗo. annabi Musa mo hoolorno Allah, mo felliti wondema pellet Allah wallay mo, Allah dandaymo. o inni kalla, ɗum nagonga no, inna ma iya rabbi sayahdin. min miɗo wondi e joomi am, miɗo felliti kadi joomi am tindinayla joni ko no feƴƴirten ɗo. Allah o weltiki sa woni ko ɗum ɗo weltala, ko ɗum si en Allahu akbar, Allah ko mawɗo. Allah inni idrib bi asakal bahar, ƴettu tuggordu ma nun tappirago maayo ɗo.
musidɓe julɓe tedduɓe leggal lekkun soggirkun dammi ɗum no wawi feccugo maayo ko la wallahi wawata. kono allah nemo jonnama goɗɗum o inita ya waɗu sabu on tappuɗo on tun wono inde maayo ngo fecco kono ini Moussa tappide o tappi tum fecci tawi kangay ko ɗum ɗo woni ko o faala ko. musidɓe julɓe tedduɓe koko wiyete du'a yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam la yaruddu lqada illa du'a wala yazidu fi l umri illa l bir. wo ala hay e hunde ko wawi ruttude kodduriye ko allah ñawuno e ma e probléme ji e soñdiaji wo si wona du'a. wo ala hay e hunde kadi ko ɓeydata e gurdam bani adama ɓeyda gurdam maɗan waɗa barki e majjan illa l bir si wona ɗiggal ngol nene baba. kala faalaɗo ko allah ñaawi e hoore ma a anda ko honɗum heɓay ma hande ma janngo. kala noon faalaɗo boneji soñdiaji ko heɓayno ma fopp yo allah yiltu ɗum ɗon hara hewtari ma wo ko ya toromo kanko allah. kala faalaɗo yo allah ɓeydanmo gurdam makko ɗam waɗa barki e majjan wo ko yo ɗigga yumma makko e ɓen makko. wala yazidu fil umri illa du'a. ala ko ɓeydata e gurdam si wona torunde allah sina ɗiggal ngol nene baba. karama koɓe ko ɓe inni ɓeydugol ngol ko yo allah waɗu barki e gurdam maɗan. karama koɓe ko ɓe inni allah ɓeydante tigi gurdam maɗan saabu ko ɗigganɗa yumma ma e baben mako. aray miɗo yiɗi sukaɓe moƴƴa yo nanu nde yewtere ɗo moƴƴa. hande hewti ka goɗɗo daroto fewta baba mum fewta yumma mum inna mi sali mi tewi mi watta fewta nene mum e baabe mum inna zeman fuu mi haajaka. haray ɓe tinodiri babaji on ko wawi ko helugol gite ma yalta wulla. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. allah no ruttira du'a goɗɗo o salomo jaabinande sabu ko ƴeggani mawɗo makko. allah no jaabinira du'a ma sabu sa toranike hoorema watta ɗo yumma ma e ɓenma allah ƴettanama du'a o. si yehi ha goɗɗo mawɓe makko lanni allah inna ya gollu gollal moƴƴal hande kadi fi ko allah ƴettirta golle maɗe sabu muɗum ko allah jaabinirannamayma du'a sabu muɗum. no ɓuri e hulɓinade zamanu ka hewti goɗɗo fewtay nene mum fewta baabe mum inna mi watta luttitanamo ya ha hara ko tawata ko mawɓe ɓen tippitantomo ɓe tippito ɓayɓe mara feere la hawla lahu wala quwa. a piyata a yennata a sokata a watta hay e hunde ko wowɗa ko wullugol ha tuma nde gonɗi lanni wo waalida e ngon suno ɗon finida e maggo ñallida e maggo hiirida e maggo. konto ɓiɗɗo ɗo barkata kalla wa alfu kalla wallahi barkata few barkata ko few wata on tigi habbo. si pay ko yi'a yeeso muɗum si innamano yiwgol yeeso mum naɗe guite ɗo woni komi faandi so heɓay avenir moƴƴo janngo pelletto o ɗoftoto mawɓe ɓen. jente ko goto wi wo man aasha khadiman tahta qadama ummi asa sayyidan fawqa ru'usi qawmi. wo kala on jaɓuɗo wuurugol o woni kurkadu o woni boydijo ka ley koyɗe mawɓe makko ɓen ɗiɗo ka ley koyɗe baba en makko na de ka ley teppere ka ley paɗe maɓɓe ley jaɓuɗa wonde boydijo ley ton wo a wuuray ko a kohojo sengo dow yimɓe ma fop kala ka moɓodira ka wonta dow. si moɓodirama ko ɓitti o ko ɓitti siko jullere wotere ko anjorto e mayre. si moɓodirama ko ɓitti o ko ɓitti siko konngol gotol ko an wowlata ngol. si moɓodirama ko faaɗi o ko faaɗi ko an accante place. si a heɓay ɗum ɗo a wonay kurkado wona boydijo ka ley tundaje mawɓe maɓe. si woopi ko wallahi a fewjodatake a habbortake a teddintake a wuuray ko a hoyɗo maya naata yiite jahannama. nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki rida rabbi fi ridal walidayn weltingol allah no weltingol nene e baba wa sahatu rabbi fi sahatul walidayni tikkere allah nde noye tikkingol nene e baba. jente yewtere ko inɗen en fopp hiɗen andi wondema goɗɗo koye so maayi ɓe no balɗe lanni nela noon ɓe maaki wala yazidu fil umri illa l bir.
ala ko ɓeydata waɗa barki e gurdam goɗɗo sina ɗiggal ngol nene baba mo ɓe men yo hasbi hoore mum ko honno wondiri e mawɓe foti hiɓe wuuri foti ɓe maayi hay si ɓe maayi ko ɗon hanɗaɓe yanganade ɓuuri kaɓe wuuri ɗon yo allah okku en feere e fiira e doole wawgol kurkanagol ɓe yanganoɓe foti ɓe wuuri foti ɓe maayi musiɓe julɓe tedduɓe yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam man lam yasalillah gadiba allahu alayh akhrajahu tirmisi wo kala mo toraki allah allah tikkanaymo seede ko wonɗe yewde fi muɗum kon sa torike bani adam ñande be ñande o tikkante o seytinante ñande be okkorela ñande be okkorelan bani adama on o seytinayi o añete allah noon kanko ko sa torakimo o seytinanama o tikkanama ɓeɗo ko ɓe gotum wallahi naɓe gotum kono mo ɓe men yonde hari ko laabiyel toroto e nder ñallal no fanɗi sinamani ko fondugol moni timmata e minute goto tara o ronki allah no yiɗi ya duumo e muɗum no woodi jiyaɓe allah hala allah no yiɗi ko o nanta hito maɓɓe kon koɓe toroto kon allah noon no andi bani adama o ñande o jonni bani adama on ko bani adama on faala ko wo acciray ni allah noon hara wala annande ngon hito ɗon hande kadi ko ɗum o nennanta o inne accuɗon taw hay sa jonnarimo miɗo yiɗi nangol ñande be ñande ko wullata kan ko woytoto kon koye deɓal o woni sabu na ñande haaju on ko hunti wo nde yiɗon juuledaji ɗin heewi wo kaftaneji ɗin ƴettama wo probléme ji ɗin ɗuuɗi haajuji ɗin huntoto tun a yirata to goto hande kadi no fanɗi ha fanti torotoɗo allah sanga newede woodi goɗɗo toriki allah ɓe duumike wotuma sette nde gani si probléme ji ɗin ari soñdiaji ɗi waɗi ɗon mo yiɗa o meɗen tori duwa meɗen tori duwa meɗen tori duwa ko haaji hoy koye hunti wo hande kadi torotako hande kadi ne lara sa sallam no maki man lam yashkuri nnasa lam yashkurillah kala on mo anditanta yimɓe ɓen hara yo na anditanowo allah ayuha al ahibba hunaka sa'atun wa awqatun wa ahwalun yurja istijabatu du'a fiha wa minha awalan inda sujud musiɓe julɓe tedde no woodi nokkeeli e sa'iji e alhaaliji hara no jorta 100% sa torike ɗon allah tun allah jaabinante ɗin ko wonɗi woni ɗin awalan inda sujud si goɗɗo o sujji ka leydi mo juulude sa torike ɗon allah allah jaabinante ne laaɗo sa sallam no maaki aqrabu ma yakunu l abdu min rabbihi wa huwa sajid ka goɗɗo ɓuri ɓadade allah o ko tuma nde o sujji toro ɗon allah sa wata ka arabu toro ka pulal sa wata pulal toro hay ka français toro ɗon allah haajuma on ko faalaɗa kon ko allah tagi haala kan tagi wolowo haala kon tagi ɗin ɗon fof o nanay kala ko wowla bani adama ka o sujji ɗon yo toro subhanahu wa taala ko ɗon o ɓuri ɓadade e allah ɗiɗi bayna al azani wal iqama si noddinan ɗum gasi ɗo yo salliji on darnugol kun hakkude on ɗo kaka du'a jaboto sa gayni ruƴƴugol toro ɗon allah ɗo yo salliji on darnude hollu ɗon allah probléme ji maɗi holla ɗon allah haaju ma on ko faalaɗa kon ko huluɗa kon inna allah miɗo faala ɗum ɗo on hakkude ɗon bayna al azani wal iqama tati sulusul leyli l akhir tammum kon ka tataɓal jemma sakkitoral si tawi no goɗɗo juulata hay subaka ko honno o tororta immorta jemma leere gooto ma leere gooto e feccere ado subaka immoɗa naafa yeru ko allah subahana taala newnanma fewta ɓanta juuɗe maɗen fewta rabbu samawati wal ardo inna ko ɗum ɗo mi faala allah ko ɗum ɗo mi huuli no tawa e ɗum ɗo woni tataɓum nokku ka du'a jaboto nayaɓum ɗum raabi haalu siyam wa du'a u sa'im mustajab goɗɗo simo hoori foti ko korka farilla foti ko korka sunna fewndo ka o hoori ɗo ma sanga o huntoto so noddi allah allah nototomo khamisan yawmu arafa ñalande arafa ne ñande ka du'a jaboto kadi ne ñande kala mo allah newnani yehi hajju sa hewti ne ñande na téléphone joni golle ma ko ya toro allah ñalande arafa ko ñalande nde du'a jaboto sadisan du'aul mazlum du'a neɗɗo toñaɗo kala tewiɗo pas toñi goɗɗo so ɓanti juɗɗe ngo toriki e hoore ma tun allah jaabinayi saabi an du'aul mudtar du'a neɗɗo ɓittiɗo soñjiɗo anuɗo maapuɗo maapiɗo so ɓanti juuɗe makko ɗen o noddi allah allah nototomo
ثامنا ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. جمع ليلة القدر كو جمع توادو e jemmaji ka Allah subhanahu wa ta'ala on jabinta du'a. تاسعا ساعة من يوم الجمعة. نودي تو ليري هنغوتو ساعة من يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله دعوته. نودي ليري غوتو ندير نيالاني جمعة kala hawrondirɗo e on ɗon sa noddi ɗon Allah Allah jaabinante ko ɓuri jiccude konko si alan sara salminama ɗo e nangue ngen mutoyde. ashiran inda shurbi ma'i zamzam. si goɗɗo ƴetti ndiyan zamzam ni himo yarude ko yo fiɓu anniye o yara fi ɗum ɗon ma'u zamzam lima shuriba la. ndiyan zamzam on ko fiɓuɗa anniye ko yarɗa fi muɗum ko ɗum woni ko Allah jaabinanayma. هذه الأحوال والساعات يرجى استجابة الدعاء فيها. إنو كيلو سابو no jorta ka Allah jabinta du'a e majji an kay ko ɗiɗo hanɗa awli tanade. wa hunaka asnafun minan nas fa da'watuhum mustajaba. no wotton kadi yimɓe goo ɓen ɗon du'a maɓɓe ko jaboto ɗum. awalan al akh li akhihi fi zahari l ghaybi. du'anogol musidɗo maɗa e ɓaawo makko Allah jaabinay on du'a. Allah wallama ko toriɗa ko hara ko moƴƴi. musidɗa ma mo ala ɗo toroɗaɗa mo Allah Allah jaabinay on du'a ɗon. saniyan ɗiɗaɓo on kay du'aul musafir mustajab. du'a wonɗo e seteyagal on du'a makko ko jaaboto ɗum. wa salisan da'watul waladu salihi li abihi. komi wolno nanen kon du'a ɓiɗɗo moƴƴo ko toranto baabe makko Allah jaabinay ɗum. kono so tawi na payi kum seeray kum bemmu yenna nene mum yawo mawɓe muɗum na oɗo ko waladun salih aw waladun salihun yad'u lahu. annabi Musa alayhi salam o feƴƴirino e qabru o tawi mawɗo on no lettede ka nder qabru ko ɓuri sattude e lette. annabi Musa fesi moƴƴa o aroyi bimbi o tawi o mawɗo no neminede ko ɓuri moƴƴude e nemaji. o landi Allah o ini ko honno o alhaali mawɗo ɗo woniri. hanki jemma hari mo lettede hande bimbi himo neminede. o inni wo ko sabu ɓiɗɗo makko goto mo acci ka hoore leydi ko on toranimo Allah. o inni Allah mi torike ma yaafo baaba. Allah inni tawi mi hersi o ɓiɗɗo yo ɓiɗɗo makko on torola yomi yaafo ben makko ka hoore leydi haraɓe ɗo lettude ben makko ka nder leydi. sabu konngol gotol ko payi ko moƴƴu ko inni Allah yaafo baaba. rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah yurmire nene an e ben an wano ɓe yurmirano walan fewndo mi wonno boobo. a yeyi ɗo mawɗo no waɗi kaftane mum no acciti waare mum no waɗi kufne moɗum hino dogiɗa ɗo e payi koye naɓay bimbi artiray wallahi ko yurmede. Allah noon inni wo an kadi ɓiɗɗon innoya Allah mi turike ma yurmiranan o mawɗo ɗo o kiikalajo ɗo o yummirawo ɗo wono ɓe yurmirano wala fewndo mi wonno boobo. kono wawi andugol ɗum ɗo wo heɓa ɗo fulawa jandi fulawa ma yehi yii ko woni fulawa kon anda pellet jaka ɓe mawɓe ɓe soñjinoke fi meɗen. mi toriki Allah yo Allah yaafo kala fatiɗo e maɓɓe. nayi da'watul waladu salih. rabi'an al mustayqiz min an nawm. si goɗɗo fini jemma o yiltodiri no woodi du'awji jangoteɗi naɗi wolde wolde mum fi mum hande. sa fini jemma no woodi buy wolta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ma inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah allahumma ighfirli. Allah mi torike ma yaafola. sa fini jemma kadi a yiltodiri a jangi ɗi du'awji ɗo Allah jaabinante du'a ko toriɗamo ɗo wo kadi. wa rabi'an du'au zinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin. si goɗɗo woni e sattede e ɓiƴo e goƴo e kulol e mapunde e nawnare e soñdia yo jogi to o du'a ɗo taw ɗuɗɗin la ilaha illa anta ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo reware si woɗa an Allah subhanaka senade wodanima inni no min kuntu mi latinoke min azalimin komi jaaɗo e toñuɓe. ko o du'a ɗo goɗɗo wonta e sattede ɓuri ka annabi Yunus a wonno ɗon. niɓe jemma on niɓe nder ndiyan nan niɓe reedu lingingin tawi mo ka nder reedu lingingin ko ton o noddi Allah o inni la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu min azalimin. sa woni e sattede janngo o du'a ɗo Allah yaltinte e muɗum, yo Allah ittan kala wonɗo e sattede. wa akhiran du'a'u bismillahi al-azam, bismihi al-azam allazi iza du'iya bihi ajab wa iza stu'ina bihi an. tororgol Allah kadi inde Allah ɓurde mawnude nden. no woodi du'a'uji buy kade woni, no woodi du'a goton to wo sa torori on ɗon haray o torori Allah inde makko ɓurde mawnude nden. ko mbo woni on du'a? allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. sa hewti nokkewol do kadi a torori oɗo kadi Allah ittete sonja ko wonɗa e muɗum kon. wa akhiran du'aul hajj wal mu'tamir, du'a hajjuyankejo e du'a neɗɗo yawɗo waɗoygol umra, wa khassatan fi ramadan, tentini noon kadi hara koye nder lewru suumaye. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓude men ɗen. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa. alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma. ayyuha al-ahibba, hunaka mawani'un li adami istijabati du'a. mawani' لعدم استجابة الدعاء فما هي؟ نذكر بعضا منها. en yewti ɗo ɓuri du'a, en yewti nokkeli ka du'a jaaboto. no wonnon piiji boy ko honɗum hatta du'a ma on o jaabo. mi yewta ɗin ɗo heña leero muutike. hiɗi ɗuuɗi mi adday nayiji wonɗi principal ɗin ko honɗum hatta ko wonɗa torade kon jaabo. go'o addu'a'u bi ismin, toragol ko boni. yo Allah halko kaarijo, yo Allah warumo, yo Allah bonnu fi makko, Allah jaabinta ɗum. sa torike ko boni Allah haaji makko ala kon ko wonɗamo e noddude. woni go'o. ɗiɗi qati'atu rahim, toragol taƴugol enɗan. enɗan na ko taƴete musidɓe. si goɗɗo torike fi taƴugol enɗan Allah darata kon ko toriɗamo. tati al isti'jala, heñagol, hawjugol. mi toriki hanki jaabaki, mi toriki hande jaabaki, mi naɓi sadaka to waɗama han joni mi yaari. Allah faalaka ɗum. naya commando mo, ko kanko commandoto ma, ko ya innu Allah miɗo faala ɗum ɗo waɗana, jokka ha tuma nde o waɗi wo. nayi ko honɗum hatta du'a jaabo al kasbul haram. neɗɗo so woni ko ñamata kon koko harmi, ko yarata kon koko harmi, koko ɓornoto kon koko harmi, ñamete gurna makko fof koko harmi, fa anna yustajabu lah, honno waɗo Allah jaabinantamo. haray ɗi piiji ɗo nayi manditoɗen ɗi moƴƴa ko ɗiɗo hatta du'a ma on o jaabo. si wona ɗum sa noddimo tun o jaaboto. si Allah noon no jaabinandema 25% yiyataka aduna ɗo, oya 75% fo o marante haala kara. a torotomo ɗo goɗɗum kadi o jaabinaka ɓeygure, toroɗamo goɗɗum ɗo o jaabinanama ka dardia, toroɗamo goɗɗum o jaabinanama dandugol ma probléme ji wonnoɗe arde. kono an bani adama on fodde a yiyari ko faalɗa ko ayne jaabaki woni. mantoɗen ɗiɗo nayi. wa akhiran musidɓe julɓe tedduɓe, mi daro wan waɗo inchallah mi toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu en ɓe du'a mum jaaboto. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahari lghaybi illa qala al malaku wa laka bi misli. wo ala hay e goto julɗo torantoɗo musidɗo makko julɗo ɓaawo makko sina Allah ittay malaikajo on ara inna an kadi no wodanma sifa konko toraniɗa musidɗo ma. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol nde ñalande nde wonɗen e muɗum ɗo, yo Allahu o yaafo amiru meɗen on ustad Bari Sohnon. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ala marɗo aljanna sina kanko Allah, yo Allah okkuɓe aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ala marɗo yiite jahannama ko lettiroyta jeyaɓe makko ɓe, yo Allah on danduɓe. mi toriki rabbul ibadi on kala yurmene makko ko mari kon fop, yo Allah waɗu geɓal maɓɓe, yo Allah waɗu kaburu ustad Bari Sohnon hara ko weendu jeyandu e weenduji aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah wata en tawroyɓe hersa. Allah enen kadi ko ñaawa e maɓɓe nde no ñaawe e meɗen, yo Allah taw hara ko e yaafaɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, o mimbar kami woni hoore muɗum ɗo ko ustad Bari Sohnon adi julnugol juma e hoore nde julirde. en 2012 ko kamɓe uddituno ɗo jullugol ɗo juma. hande honto ɓe woni? hande on kamɓe ɓe hikkike yeeso.
ɓe wuuri e hoore l'islam, allah ƴettitiɓe e hoore l'islam, ɓe heeɓi o battane ɗo. hande hina kamɓe woni ko yurmi, ko min o wonɗo e wolde ɗo, onon ɓe jentiɓe lan ko enen ɗo woni ko yurmi. mi toriki allah subahana taala moƴƴere ko okki ɓe kon, yo allah okke wa muɗum ma ɓuuri muɗum. mi toriki allah subahana taala yo allah waɗi aljanna geɓal meɗen. aqulu qawli hadha wa astahfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.